Au iai le wheau le aso le nei. Le roma le sfulma le wha. A o le whai upu e sfulma le fitu. A wā o le Malo le Atua. E le o mea ai ma mea inu. A o le ami o tonu ma le 𝚜𝚘𝚘𝚡𝗒 ma le oli i le anganga pa ia. A o le Malo le Atua. E le o mea ai ma mea inu. A o le ami o tonu ma le 𝚜𝚘𝚘𝚡𝗒 ma le oli i le anganga pa ia. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Wo toi a maia ona o le upu lea o le Malo le Atua. The kingdom. Ona o le ki lea o lo uloina po ai oe. E te malama loa i le upu lea o le Malo. Ma le po le Malo le Atua. Ona whaingo fie lea ona e malama po ai oe. Ranga lava mai lava le amatanga o le olanga. I le whauwhauina i le atua o le tangata ma le lalolangi atoa. Sa whauina i lalo o le taiala lea. O le Malo. O lona winga. O ia e whauina le Malo. O ia e ona le Malo. O ia e pule le Malo. E le ai ama sesi e pule. A o mea umana te whaia, o mea ia. O le langi ma le langi ma le lalolangi o mea le atua ia. O le sami o le lau ele, o tangata o mea fetolofi, o mea uma ia o mea le atua. So the sole principle of creation is a kingdom principle. Amen. Ona poro ai leo le tua ia tamu ma Eva. Mai tau le upu. Elei, there was not a recommendation, there was not a suggestion, it was a commandment. Aona e pule. Nai malama le leia le upu le commandment. Amen. O le commandment. Ele ai sa utala e whaia. Ele ai sa umanatu e whaia. Fai mele fai atuai. Tō tele o tau sa pule i matanga luenga. Amene. Tele o tau e exercise tau pule i tau ainga. Amene. Ele ai se aia te to e tali mai ai. Sa faula ele tua le lalolangi. E faula lo le Malo. Kingdom principle. Ona avele ya atamu ma Eva le polo inga. O ila ua. I mea uma ia o uma le fau le tua. Le fatoanga o vai o mea uma. A ustai. E manuia. Ai a le ustai. E le manuia. Whapupuri tala o tau sira fio o tatou roa. Tele la unga o tele tala e whai ai. E o mai le teimine nei. O le whawhita hauli na. Ona ua le mautinoa i la ua. Ua fia pule. Ua le ustai ona le manai o le fua le la au. Ua le ustai ai le whatununga e sa ona lua ai ai. Wane. Le aia lea le manai o le fua le la au. Le aia lea e manai ai le ai. Le aia la lewa manai ai le lalulangi o mai le aso le nei. Le aia le manai le lewa le lalulangi le teimi nei aia te tau. Ua malepe a inga. Malepe le vao matua ma whanau. O le aia te tau.
Ma le penu a le toi tusa nu o le ai a te tau. Ranga sa uola mai le nu. Sa ulalo le pulenga le nu. Wa malepe malo le ia te tau. E malepe foi e kalesia o le ia te tau. Amene. Tēne tanga oi pisinisi. Ona o le ia te tau. Amene. Ai ona mea te whanono ai tele. Ona o le manino le fionga le atua. Ile tala ile awawina e paulo e kalesia. O e tu tonu o le kalesia. Ua le to iai se a ia tatau. Aia. Ha? O le mea nau te ofuai. Ai ua o ai tu tonu e kalesia. E mau a tangata i lana ia tatau. E musu e whamamulu. Ranga identity lea. Ai whai mai paulo. Ua le toi ai se a ia tatau. Ua uma o na whatau au tou. Amene. O uma na whatau. O le malama la le da upulna ana a whatau loa. O lona winga, e le to e pule oe. A ea. Fai ngofia ia. Po le ale mea te alu e whatau mai i whale o loa. A mai, o le teime alu e sei ma le whatau o whale o loa. O le mea oe. Pe whawhanga ai, pe te ai, pe whawhanga ai au, tai whau po whea pe ki ai foi. Ua pule a oe ia, o au a mea te whatau mai. Hallelujah. Na fausia lai le atua. Mea malava i lalo le taiala. O malo. O le malo. O na ua wala awina i le atua pero amo. Sawa awina i mea tau o le malo. Amene. Ona bala awina Israelu o le malo. O le malo e pule ai le tupu. O le tupu o le atua. O le atua e ona mea umba. O lona finangalo. Ina ia mawhai e whataunuina. E leo ia ina manatu o tangata o le malo. O le mea mana o ai le tupu o le mea na e whai. O le mea na tupu. Whai le tonu Israel. Mana o e peo isi malo. E li mana na o e avea le atua ma tupu. O i nana o mai mala. E o mai le teimile nei. O lo ti ngā ina i pēr e nuu o le atua. Amene. Amene. A whaitau le tusi le vitiko e manino le tala. Rau popoto le whaingoa ina le tusi le vitiko. Le teime o tūla whono Israelu o le the kingdom of the priests. O le malo le awosi tauranga. Malo le awosi tauranga i lo lato atua e to tasi o Jehova o au le na whaia mea o malava. Amene. O le fio mai o Jesu Kerisiano le lalolangi le nei. E le ngata e fio mai o ia o le tauranga mo ang sala le lalolangi.
And I feel mai e toi whātū le Malo le Atua. Jesus came not only to be the ransom to the sins of the world, to bring redemption. A mai e whaoratanga mo ang sala le lalolangi na ia whaia. And I feel mai e toi whātū lona Malo. Amen. Amen. Malo le Atua. Lea nao au ai e Yesu ona so e whapeo no tau te talo. Lo mātou ta mai o i langi. Ia pa ia lo suafa langa oe ona mea uma. Ia whaia lo whingalo langa oe pule. Ia o mai lau pule nai le langi. I le lalolangi. Ia o mai lo malo ia whaia lo whingalo. I le lalolangi e pei ona whaia i le langi. Au mai lau pule na le lalolangi le nei. E le ai se masalo o le tatalo sini lea o na papula ona o le taimi ai e fo i tau talel tamiti ia o le makua le kakalo lea. Ka ilo ia o kou al menga kupuli ingu. O le vaenga mua le o tuspa i mua o le tatalo i le ri. Ai tatu te tatalo, ai kako kere loa po le amele kakalo ai. Ai te talo ia o mai le pule whātupu le Atua. I le lalolangi le nei. Mai ue pe anga awa o ma tātou 𝚟𝚑𝚎𝚅 ai. It will be a different ball game altogether. Fe le swinga, kau kia le swinga pe anga. Kako malamalama le kakalo, kako malamalama. I ta iala ma tātou malamalama i mea uma ia. E tau o le Malo. Ma tātou 𝚟𝚑𝚎𝚅 ai. O le matua, o se mea ese lea. Wa mea ia tātou te vaia, ia leo mea whaile Malo. O mea whaia te tau a tangata lava ia. O le mea wana leo le ma lepe ai mea uma le lalolangi le lei. Hallelujah. O le fio mai la o Yesu Keriso le lalolangi le nei. E le ngata o le whaolatanga. Ai va peona to e fausia lona Malo. O me ana te tau ai i le vai tau le nei ai mai se le ka le sia le Atua. Ona matua to e su ina i mwhaia ona ai ina o tatou mawhau mo o tatou roto. We have been far, we've been accustomed to the way of life le tatou te o ai. Umin tato wola I lalo o le 𝚗𝚘𝚎𝚘𝚡. Wa fia ai o tato mawhauwhau a wa au ina ia onga o se mea te alu iai o le ia tatau 𝚗𝚘𝚎. A fe au le Atua o le Malo le Atua. Peo na o tau tu ina atu ia sau o tuanai. Tala le Atua ina ua. Ave Israelu, vama Israelu, a o to wo le nu. E leo mea na tau olai ai kupito, e leo mea tau te olai kanana, ai o to whalongo mai a tau I mea tau te olai. Amene. Te loa ngalo launga lea. Al talana le Atua ia Israelu, e leo mea tau whaia ai kupito, e leo mea tau te whaia pe a to wo I kanana, a o mea tau te whalongo mai o te whaia tuai. Me ia tau te whaia. Aisa, o au o le tupu. Hallelujah. O le Malo, e tu whawhengai ma le 𝚗𝚘𝚎𝚘. Kingdom is not democracy. Hallelujah. Kingdom, God rules. O leo tau tala le kingdom o le tūkilo kau le kingdom of Tonga. The king rules. The United Kingdom, Charles rules. Amene. A le kingdom o le Atua e rule. Amene. God rules. Democracy, the law rules.
o le atua o le temokalasi o le tulafono. Ele o le atua o le tulafono. Po le arau fe au e te alua e molia sesi o e su e mua e iaisa wai a tatau na whai ele melea. Ele iai le atua. O le mera na le se ai le tele o Samoa. O le whatemo kalasi le o iai le tua. Peia ona whatanga ina le tua, tamu ma eva whai o la loto, whapenanu whatanga ina le tua, the democracy to go ahead and on earth. Whai o la loto, whai le loto tangata. Paule ona me iai le tua o le pule le tua. Mena na tau ai. E filifili e tātou le tua, e le filifili e le tua tātou. A fia avera le tua i tono le temu kalasi. E filifili oe i a fio le tua i a oe. Ona e halua i lole i tonu i o. O le mea moni na le fionga le tua. O le a onga tonu na le fionga le tua. E tāsi are nuu na filifili e le tua na Israelu. O Samoa le ai. O se na le se nei. A ta ua tele. A wa o le point leva lea. La tatou sila ina matau tia. O le fio mai o 𝚗𝗚𝚙𝚎𝚘 e whaatū le Malo le atua le lalolangi le nei, o na tatou wao ina i loa lea, na mawhauwhau le atua e le whawaina le lalolangi, i e o le atari tonu ina na pule. Le la tu si ei polo le kalesia i Efeso, o i tatou, o e na filfilia le atua i a 𝚗𝗚𝚙𝚎𝚘, a e le whaia le lalolangi. E le o le Malo, a o tangata whātua tua. Amen. E le o le Malo Samoa, a o tangata whātua tua i le lalolangi atoa. E se le tā uolo mana malama. Molo uloa po le almele sa unoi e la fionga le tua. Amen. O lo alala i tu tonu o le falsa. I gatou lava falsa. Na ala na alala i. O na wai whaolaina. Wai filifilia Yesu e le malim whaola o lo olanga. Amene. Wa e talia ina Yesu. Wa e malauina Yesu i lo olanga. A e tere malauina Yesu. Ngai ola i Samoa. O Samoa o le akungu e pei o sainga. O le akungu e pei o arapi. Pa wale se senganga o maika maa o Samoa. Ma aile o mai o kala le lei ingei. Ma fau na makau kia o le mana o le atua. Fai e lola to fai ngā whiriwhiringa. E ape a wha amvaisi o tato tuno i le atua. Amene. E se le mangingo ia mea. E se le mangingo e le se eisesi. Amene. Mena ne ta wailo faola ina ne iloa lea. Ina matau tia o le faola tanga lea fi to tonu. O le fio mai o 𝚗𝗚𝚙𝚎𝚘. Manino ia. A umalot na reta fai tau tusina Efeso a matau mua. Oka le matau tia. O loo wha matala le leia i e Paulo. Ia le tūranga na. Amen. O demokrasi la le pule se tupu le pule ia. E o fo le pale mia ma e pule le kula fongo. Aia. E o le vesi sa mo le kula fongo, le vesi fiki le kula fongo, le vesi konga le kula fongo.
Vesi Amerika kula fongo. Leve vesi uma kungu. Eka fefe pe anga pule le akua ma. Ma iai le akua i kanga ka uma i kokong. O kare whaingo fia o mea. Ea. Hallelujah. Pa mai leo Paulo. O le mata upu le, o le mata upu sufa o le Roma. O mai nei tangata ese le tala le lei. O mai tangata ese waltasi leo e Kerisiano fatu e matua i ofo ai to tele. O no Roma na vai teimi e le aise si tapua inga i tu atu. Na tapua inga fa Roma ma tapua inga fa epelu. Amene. Ai fatu o le lotu Kerisiano. O le mera le o mai tangata i to tonu. O mai lava lako tu manga. Ai lei no le au tapua i utaia. E eitu la fono i me aie whasaina, me aie whatangaina. O le lau vevesi le Kerisiano, tapu le sumal wha. O le lau vevesi nei le Kerisiano, i me ai. Pe o whatutona i le sia uvaenga le ai le povi whatutona i le sia uvaenga le ai rupua, whatutona i le sia uvaenga whapena. Amene. O ina lewe mai po so le ai. E mamame ai uma. Amene. Ma lesi point au na mai. Those are not the essence of Christianity. That's not the essence of the gospel. Ele ole fatu le na, ele ole onga le na, ole tala le lei, ole onga ole tala le lei, ole a pule le tua. Ole fam tala ina na, ole fai upu lea. Ele o mea ai, ele o mea inu, au ako ke vevesi ngā mea. A ole pule le tua, ma le ami o tonu le tua, ole file mu mai le tua, ma le ngā luenga le tua e ala no na nganga pa ia soma. Hallelujah. Hallelujah. Ese le taua. Mai pole ale me ai mo lo conscious mama me uma. Kala na Paulo. Hallelujah. Te foi tau tule. E foi mua mo fama o tu te fama sino les. O les ai kapisi o les le via ai kapisi. Aya. Ava pe quelqu'un le kapisi ai kapisi. Ai o menga onga ngal kala lei. O menga onga ngal kala lei o le pule le tua. Mea lai matango fiai, le la tatu vai ina ma tatu vai, po la le winga tonu o fai upule. O le pule le tua. O roi tu tonu na tu la fono na ave ya Israelu i le amatanga. Amene. So e la tusi i le teutonu no melo na mata upu e tolu se furu. Teu nome não está o petróleo se furo. Aleluia. Ele é o feitão natule. Ele faz o pes formaltas. Faz ngata formaliono mania mulmuriane ai. Malama le ai. A wao le nei po le inga o te whai atu ai a te oe le aso nei. E le whai ngatai a te oe le mamau fo ia. E le o i le langi ina ia e whapeane. O ai se alua i le langi mo i tātou. E au mai ai a te i tātou. Ina ia tātou whalongo i ai ma ia tātou whaia. E le o i le tala atu le sami ia. Ina ia e whapeane o ai se sopo i atu le sami mo i tātou.
e au mai ai a te i tātou, ina ia tātou whaalongo i ai, ma ia tātou whaia. Ai matua lata mai lava le upu ia te oe, o ilo ngutu, ma lo loto, ina ia e whaia. Whauta mai, wa otu ina atu i au luma i le aso nei, o le ola ma le manuia, o le oti ma le malaia. I lau e whai atu ai a te oe le aso nei, ina ia e alofa atu i a Iova lo atua, ma e savali o na ala, ma e tausi ana polo a inga, ma ana tula fono, ma ana whamasinonga, ina ia e ola ai, ma ia whato a te leina ai, e whamanuia fo Iova lo atua i a te oe, le nuu e te alu atu, e te alu i ai, e whai mou. Amene. Mai Paulo, o le pule le atua, e leo lau mea ai po lau mea inu, a o le ami o tonu o le atua, o le ami o tonu, o le ami o tonu o le atua o lo i tu tonu o lana tu la fono. Amene. O le lau umana ave le tu la fono ia Israelu. Fai mai ele, mamao ele, e fere e fai ngata, leo o tau whaalongo mai a tiau, tala le a Mose. Amene. Amene. Mai o te whai atu i atu o tau le aso nei. Ia e alofa o le tua fono, ia e alofa i le atua. Ia Iova lo atua, ma e savali o na ala, ma e tausi ana polo inga, ma na tu la fono, ma na whamonianga. Ina ia e ola ai, ma e whato o te leina ai. I le vaenga lea. O le tausina o le tu la fono lena ave i ai. E ora i lava le tangata i lalo le ami o tonu o le atua. Amene. Amene. Ia su li liu mai leo lau faitau ngā tusi le Roma lon ta upo se fulu. Le lau faitau ngā tu fai upo e wha. E o se fulu. Hallelujah. A wā o le iunga o le tūla fono o Keriso lea. E o mai ai le ami o tonu i e whatuatua umalava. A wā o tu sia e mose le ami o tonu e maua le tūla fono. Le whakua umanga kwhaikau waku iai. Amene. O le tangata na te whaia ia mea e ola i lava ia. A o le ami o tonu e maua i le whatuatua. Wa whapea o na whai mai. Aua le whapea ifo i lau loto. O ai se alua i le langi. O lona winga ina ia ami a Keriso ia maliu ifo. Pe whapea o ai se alu ifo i le mea loto. O lona winga ona ia ami a Keriso ia maliu wa ina ye woti. Ai, a o le, a ua whai mai ai, a o le ua whai mai ai, ua lata ia te oe le upu i lo ngutu, ma lo loto, o le upu lea o le whatuatua, o mātou e tāla i atu ai, a whai e te tautino i lo ngutu, i le li o Iesu ma tali tonu i lo loto o toi whatuina mai o ia, o le atua na ye woti, e whaola i nai oe. Amene. A wā o le loto e tali tonu ai e o mai ai le ami o tonu. A o le ngutu e tau tino ai e o mai ai le ola. O le tula fono na ave i a Israelu. E Mose. Na ola mai ai tangata. Hallelujah. Wa aila le se senga. It's the same kura fongo. Ma ave. E ala e tala ingalo apostolo. Amene e ila le mele e fieta watu. Fa mai leo fai upuna e valu. Ua lata. Ia te oe le upu i lo ngutu ma lo loto o le upu lea o le whatuatua. Lea mātou te tala i atuai i ate utou. O lea le mele talai. Hallelujah. Manino le Roma mua fai upu e sfuma le fitu. Angai Bible study le te malama le ai. Roma mua fai upo sfulmo fitu. La tau tino ngā Paulo.
O le suma le ono, ma le suma le fitu, ia ngalo. A wau te le mai le tala le leia Keriso, a wā o le mana lava ia o le atua e olai i lato uma o e fatu atua. E mua le iutaia a toa ma le eleni. A wā o whalia mai aile ami o tonu i le atua, i le fatu atua, ina ia fatu atua ai, pei ona tusia, e ora le tangata ami o tonu i le fatu atua. Hallelujah. Mai paulo te le mā le tala le lei. Te le mā le tala le lei. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. Mai ole mana leo le tua il whaoretanga. Mana o le tua. Or the righteousness of God unto salvation. Hallelujah. For everyone who believes, for the Jew first and for the Greek. For in the gospel, in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Mai I to tonu o le tu la fono le I to tonu o le gospel ka le Paulo whaparangi. In the gospel, hallelujah, o lo iai le ami o tonu a le atua leo a whaali mai. O le ale tala le lei. Wa o le tala le lei o le ami o tonu le ale atua. Leo me fai eina ora le tangata whaatuatua i ona whaatuatua. O le ale tala le lei. E le ma fai ona i lole tala le lei se ilonga te i lole tala le anga. O le ale tala le anga. O au al makua le anga. Le ai se wha moe moe. O lo palaina le anga sala. Le ai se taunu unga. Amen. Tala leanga na. Yeah. Tala leanga, I'm a sinner. I'm destined for hell. I have no hope. I'm done. Tala lei. I'm born again. Amen. Wa utaleina Yesu Keriso, wa yai le fa moe moe. Amen. O le langi lo fa moe moe. Ono Yesu Keriso, o ia wa vea mamana, o le ami o tonu o le tua. E te whaola inai. Hallelujah. Le lave mai Paulo. O le matau ponga onga le ate o tau le au te tonu. E le o le mea aia le o le mea inu. A ia o tau loa le pule le tua. Na ave aina na ami o tonu ia Israel le tu la fono. O le ami o tonu a le tua inu wese iai oe mau. E le ni e peru. O lo I tu tonu o le tala le lei. O le ale tala le lei sa tatou se, sa tatou le iloa, sa le ai se wha moe moe, sa le ai se tau nuunga. Ai ono Keriso Yesu, na fio mai ono le alofa o le tua, le wai mawai le ola, le wai mawai wha moe moe, le wai mawai tau nuunga le lei. Hallelujah. Paula? Hallelujah. The gospel. Mena lo vatu ai foi sa le vatu. The gospel is not about wealth, health, and prosperity. The gospel is about sin, redemption, and deliverance. Hallelujah. Kala le leile ngā, wa mangalo au anga sara. Ele o ngā wau o le alofa ku ngoa le kua. Amene. O iai le awa noa u te o i le ola e whawawau. Ele o sau ngā luenga.
Ai ona o le ami o tonu o le atua. Le ame tau o le ami o tonu. E lo fai o se mea tonu. E lo le ami o tonu na. O le ami o tonu le ta e Paulo le ta le tu tonu le ta le. O lo tu le me tu wai le atua. You stand where God stands. O le whare tonu na le ila rangi le nei ti ngana ve atu e se ai kua ia. Amene. Wa ai po le ai me tonu e tu sa mana fionga le atua na tu wai lea. Langa onga le tala le atua na whai a Yeremia e maa laia le tangata e whatu atua e lesi tangata. Ai manuia le tangata e whatu atua mai a te au. Hallelujah. Ro tātou ora le vai tau a pulea i a tatau le lalolangi. Ai a tatau le whiriwhiri ai po ai e Siria, o ai e Moholunga, o ai e Poto, o ai. Mena wa malai ai. Ai a pulea le tua me uma. E maua le ava no tangata uma. Hallelujah. Hallelujah. Le ame tonu na le tua. Le ame tonu le tua le rangi ne o le tala le leia Yesu. The gospel. O ka te maka ukia. O kongo le kala le leia. Le ki o fa mai le fionga le tua e le mawhainga o mai le iunga se i o le gospel. I tu le lalorangi. Ona le fina ngalo le tua e whano sesi. Ia fra tu fa longo le kala le lei. Hallelujah. Hallelujah. O le kala le lei leo e fa longo. Pe ua kako le lava va pe ua kako ngofo asia o le ua kako mo le kala le lei al polo inga. Ia o le kala le lei leo tulu inga le lalorangi. Ona o mai leo le unga o mea uma. Ina unau le tua wa le alofa le tua e alofa i tangata i whauraina. The same mercy, grace that was upon you once upon a time. Hallelujah. File mu. Yesu o le perenisi o le file mu. Amene. Awa o Yesu lo na uso. Mai o file mu te vatua ia te utou. E le peo na watu le lalorangi a te utou. Auoni atu vale o tau lotu. Amene. A mau ma soifua Yesu lo soifua. E le ma whai ona wheme mea. Te le atu vale. Langa o le tua le tau si whenga inga. E iei le file mua o le tua. Hallelujah. Le tala leile a mi o tonu le file mu o Yesu Keriso. Ori le anganga pa ia. Tu sei Paulo le kalesia i Roma mtau po e valu. A o tau sava vali, mtaita ina o tau e le tua. O tau a whanau le tua. Amene. When you are led by the Spirit of God, you are the sons and daughters of the living God. O tātou e te ia le anganga pa ia. Le anganga pa ia na te ia lo soifua i mere lei uma. Mai leo Paulo se re o mea ai re o mea ina. Au ko ke pisa i ngā mea. A ai risi ka ngaka ia au fua ke whaikio. Au e ke whaamasingo. See, the problem with mamole ai ata tau e tele ai mo le low judgmental. A wa o mea ke le fifi lai whai risi ka ngaka. A o mea ngai langa lava ia kakau. E ofenda i fua oe, ma e judgmental, ma e anga sara kwa i lore ma oe ia. Amene. The very thing i kele manga oe kupu ia, oe luku kupu ia oe, ongo oe whama singo fua lesi. Ma reo polo le karisi, aua koke, o mea onga ia, o mea ia e fau wai le tau soi fua, o mea ia e whatawa ina e lo tau wola whale anganga, o le pule le tua, e ilunga ranga ami o tono,
O na ami o tonu o le tala le leia ke riso Yesu. Amene. O lo ia ima le file mu o le tue o ngā tonu Yesu o ia o le file mu. Anga lue ina lo tue fua le aso ma le aso ma emu le mu le tusa ma le musumusunga le anga pa ia. Malona le tua. Hallelujah. How we need the kingdom of God in Samoa today. Hallelujah. Hallelujah. Fesoso ni mai le tua. Ina ia tatu malama. Ma ia tatu loa. Tatu o mai le tua. Tatu te iu le tua. To be continued. Thank you. Tatu tula. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍𝚑. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚑𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚟𝚑𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚑𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚑𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.